Thengio mwirori wa Kameme TV o ta mutugo ni ukiwe Jumamothi ciothe ni tukoragwo tugicera matura-ini tugathie tukimenyaga athaki mareka atia kuria mari ndakwirire mwegariko wa mathako tukoragwo tukihungura ikiro ciothe na nigetha tukamenya aria marekuria mareka atia muthenya wa umuthi ni muthenya wa mwanya muno niki tondu ndina mutumia umwe nyarari umuthi tugukorwo tugitambura atumia thiini wa tabarira itu tuone uria mareka thiini wa mathako na uria marathukuma kuhitukira mathako matiganite ketombe tumenye mutumia uyu etagwo atia na ekaga atia ni thengio muno ndu wa gutunyita ugeni twira maritwa maku na guku niku turi na nigetha tukimenye twita Kameme TV no watunyita ugeni Hamaritwa njitagwo Monica Wanjiru Macharia na ndutaga wira wa gym as a instructor kana coach wa kickboxing kana boxing. Thengio na hihi no nyende twambiririe handu hega Monica thiini wa sports niki giatumire ucagure ringi gym kickboxing na cikorwo cigiguteithia hari kurera iheo cia athaki na hihi we wari muthaki? Okay, ndajiririe 2003 ndirio cukuru ndaheirwo inspired ni my classmates ma twajirio uguo tuthi twike kaundu ka martial arts tondu ta utu ndajiriria ringi kodi ndina kitagwo atia passion nayo rugithi na mbere ndathi na mbere like 2 years niguo ndakorania na my coach uria wafundithirie akinyingiria kiria kirabu kia kickboxing anyigiria kirabu kia kickboxing ri niguo ru hau niho ru ndanyitire ru fiu ngiona yani ino nio passion yakwa fiu ru ngianjiriria gu train kickboxing all of a sudden ni gikorwo kiria itagwo atia coach akitwo ni federation ya kickboxing ya Kenya akirwo kwina game iroka na ni arenda team so that is the first lady ona jitagwo the pioneer of kickboxing federation to ni ndari wa mbere the lady go called in the mix of the Kenya team. Kiuria kingi na ni weka wega ni undu wa gucokia hau ni uhoro wigie kickboxing ikoragwo itukanite atia no horo wigie gym ukoragwo ugishitukania atia na nigetha cigakorwo cikiruta wira hamwe ndukurite muno toti andu aingi maroe kickboxing ni violence ati mundu efundithia ri ni guthi kurua kana wika uguo haro kurua na andu nja no kickboxing it is a self defense na ni nyamu igaguteithia self defense igaguteithia na fitness mwire wako we flexible na maundu mothe na bado mind igakwa sharp genete muno ni undu wayo tondu ni ndeithĩtie muno in life neka ikani expose gakorani ni ndirakorana na andu ite expect ni gukorana nao na one thing the get train client maybe client ni aroka ena gathina turite nako goka ngamuteithĩrĩria through mazoezi ni magaka atia makamuteithia in life ukaigua mundu niga ndingĩahotire gwika ũũ no ni undu uguo wanyonia kana wanjika ri ni ndahota gwika ũũ. Andu aria kaingi mokaga thiini wa gym kana aria client ya kwaingi muno makiria aria ukoragwo ukiamukira makoragwo na mathina ta mariku hihi na hihi ukoragwo ukiteithia thiini wa muthako wa gym mundu agiuka endaga akirikia korwo akiachieve ki aingi mokaga mostly ni kurwara mundu arwarite ti murimu ati wa dawa arerwo no muhaka wike exercise nigetha mwikire utige kunyua dawa kana wike ati maisha waku mathi na mbere wega tu no muhaka mundu eke atia athie gym nona especially ta ici andu aria makona diabetes na kiria itagwo ati high blood pressure mostly tondu tha ici kwanza ni undu uria irio iria turaria ni ciratuthukiria mwiri wakwa ni andu ona urakora mundu munini wa miaka minini muno unapata ena blood pressure kana ona murimu wa cukari ni undu wa ku avoid dito station ri runo nikero madagitari maratuma nduku handu wa gukwika ati uture na dawa ti tha ciothe ni gwithesha ki akwira ati handu wiki ati utindage na dawa muthenya thie gym ni ugupunguza kana ni ugutigana
na kuri mwiroreri witu uria ungikorwo na kiuria ki ati atumia no amenya kwi mawira macaguraga muno kuri ingi maregaga angiuga ati ai nie thie ngakorwo ndi instructor wa gym ndikwenda nie ngeke ati ndikwenda experience yo kwita mutumia wiguaga ati hindi ria wi thiini wa gym kana hindi ria ura train andu mokaga especially men ni mokaga makona mwiritu angihota atia kunyonia kuoya ki taruta kuoya cuma icio angihota atia kugorwo ndina ki na muscles riu kabra umwereze nigetha akorwo umurute into that riu no muhaka umwaririe wega no muonie to muhaka mutumia kana mundurume agutrain nigetha ungain kiria urenda no ke kwa atumia ri and the best part, it's the best part of my life by the way because agoranite na ingi ngaigua ni ngina ni misaga ona demotion ni misaga I wish ingiakorwo iki ga prolong matha no to ni undu wa mwiri ni uranoga ri no muhaka ukeka atia ukahuruka no go train atumia the best part tondu mutumia ni arageria gwika atia gukuigua na ona uria uramwira ni areko ki kuringana uria uramwira ndarago ku discriminate kana kiria. For the next 5 years, they're done expand Unique Fitness, goro na branch somewhere else, na goro na Unique Fitness ekone ya guteithiriria andu aria matarehota kana andu aria marathi na kujama tondu by the way kuona gym wira ikorwo difficult either ukorwo na mundu oe nigetha akuingirie kana utherehwo tubesa tutu nini nigetha wike ati riu ndira tukorwo twina twanjie as a group or a kiria tuge for example twanjiriria kakundi yani karia tungiteithiriria andu tacio marathie ku discriminate kana kuonia andu acio ti wothi tumuonie they are worthy. Thiini wa miaka 5 eguka uhoro wigie kickboxing na uhoro wigie gym na wewe ta mutumia ni urona tahi Kenya tungikihanya handu tukorwo na timu ya iretu tukorwo na timu iratwara Kenyans thiini wa bitikata cia kickboxing no wanjira ni uri wathie nja as a kickboxer that did it for 7 years niguo ngeigirira gym instructor nayo thiete 10 years waga combine icio ciothe no diari ati ndatigana ndajiriria gym instructor ndiatiganire na kickboxing riu da combine ile ciothe hamwe. Well, gym inaweza sema ni lifestyle in the sense that it just keeps your health in check. You don't have to be like every other 2 months unaenda kwa hospitality leo mimi naumwa na hii leo mimi naumwa na hii hapana. Inakusaidia okay even if okay ni vizuri mtu kwenda check up once and every other time but ukiwa kama umeka gym kwa part of your lifestyle unajipata hata ukienda hospitali unapata you're just okay. Pero yo onako ni wira wa kunoga still mwiri wako bado ni ura benefit nona ru ona igethie kuria nguthie guothe no ni ngunoga no ni drama ya kiria ngweka atia nguona koguo wira uyu ni urihaga